Check, check. Okay na? Ayan. May pabak po. I have many things in my heart today. Bali po nung kayo antikabless ngayon oras ite. It's not because I am your pastors. This week I happened to listen to a lot of leaders, influential leaders, and I asked them, they don't have any clue what the gospel is. They don't have any clue. Some they have this makalulang titulo, but they don't have any idea what the gospel is. And dakal po manalbege katamo. Manyad ko pong dispensa karetang panasakit ko kapanandaman. Pero ako po manyad dispensa ketang sinabi ko na tutu. Kasi po tang mapaparalis laretang kakaulan mo. Manasakit ko. Pero Anang Paul, am I now your enemy because I told you the truth? I happen to talk privately, karetang mapilan na leaders, very influential leaders. And I asked privately, kasi istong peksabyan may mata sa katungkulan, kem publiko, nakapanwalan, pamakarinin ako. Pero po tang paksabyan may privately, ating chansang magpakumbabayo. Kasi may bibilad, may expose detang karelang maling kapanwalan. May nga pakya ko kasi sabi ko, Lord, karakalaman albe palaki kami ako balo. Ning kain diablo pabalo na kay bala mo uling alang mag-like, alang mag-share. Kasi ka rin tayo babasi Pero balo ning kay kapinano palang milyon detang manalbe. Ela papaltoke kayo, ela magapir. And I thank God tunggal ditak. It doesn't matter nung ako o retang mapilan. Kaya be kong mag-preach keng grace. Nababasibasan da naman ngeni. It doesn't matter. Sabi ng Paul, as long as the gospel is preached, the one true gospel. Kasi po tang linukluk ka keng meto nga church na mimix ning law and grace. Kapilan man may aunawaan ing tutong gospel. Because what frustrates grace is not your sin. Because where sin abounds, much grace abounds. According to Paul, he used the word frustrates. What frustrates grace is when you try to gain favor, when you try to be right through your action and by your law abiding instead of believing in Christ. That's the offense of the cross. Ing pakisabi ko po kayo, diri na akong pribileo ng Ginoo para i-share yung gospel. Siguro ako makapanyalitang kalupa ko na nung makanano kiyang explico. Pero ating ko pong Holy Spirit, ketang kaparalanan nyo, sabi na yung Biblia, botang bukla, may ngasbuk mo, iyan ang bala. Gamitan na katang Lord, karetang limitado tamong bokabularyo, nung makanano tayang ipasyag. Gamitan na katamong Lord, karetang limitado tang kakayan, kalupa ko. We have our own limits. I have my own limitation. I am not as good as many preachers. But nonetheless, God is using me, even with all my weaknesses and limitations. And God can use you too. Can I hear a good amen? It behoves me to sabi ko, Lord, mga aga ako na bengi, kikiyak ko, sabi ko, bantayan mo yung puso ko, Lord. Bisang yumabang ka rin, habalo ko nga rin Bantayan niya po yung puso yung pride. Because pride is the stealer of grace. Can I say this? Pride is the stealer of grace. Kasi God opposes the proud and He gives grace to the humble.
Sabi ko, Lord, kay lunusnan mo ko. Kako may pepal to in grace. Ang po kareng mapilan kong kayabe, agugulisak keng social media ini. Nyapin kayo, mga pagirot ko niyang minsan mamangang ko kiniking. Nyapin, we should be very careful also with our action. Actually, mamang, ay, kilala ka ito. Mag-preach sa keng kayan, keng internet, akakit niyo. I am surprised people na rin ang si-share you, ela masasayang. Yung paninayan nating mag-like kayo. I-share yun la. Can you promise na abi-abi tamo, i-check yung CCMI page tamo. Can I hear a good amen? Yung problema kaya katamo, pupuritan na katanin Diablo, nung alang make-share, alang make-like. Pero mas manyaman ang ating mag-share pong mag-like. Dakal a silent viewers. Neng kaya yung algorithm na ning Facebook, no, papalto. Hello, are you listening? Dakalamangot ang kako as far as Mindanao, as far as Visayas, na nung malapit lagi ni kaya nila magatin. We have to find another place, a bigger place. Pribileo ipasyag tayo in gospel. Eko buring mapanako kayo o ma-deprive kayo kening greatest opportunity ay ni. Intitikdo keni is a good blessing. Ing mag-preach keni, it's an opportunity. Ing magaten, it's also ministry. Pero paltoge kayo, ing peka matas aparalan para may ka-reward kayo. Ninong bisang may ka-reward king banua, magtasyang gamat. Lord, detang emigtas biya mo ngang kakuretang era burin tanggapan. Ninong bisang tanggap reward, tas din gamat daw. Talagang iyobo rin biya ka ako na emigtas ko ngan. Alright. Listen. The Bible says, he who wins soul is wise. Lawen me, naning sang kano ba't ginamit siyang illustration ni Jesus? Nalikwano ring 99. Bala may practical eh. Lakwan mo ring 99 para pantunan ming metong. Actually, kay lareta parables lo eh. Naman keng real ang pong practical life. Kung minsan, depende kitang context, no? Pero, kinuwento nito, para pabreno retang 99. Ing focus na, itang 1. And then, natin niyang sasabihan ng Bibyo. Lawen me, nung may graduate ko, na naman sinabing ding anghel, mag-rejoice lo. By the way, congratulations, kareng hanggang graduates. Nung mipasar ka kayo bar exam, naman sinabing mag-rejoice la reng angels king heaven. Nung tinod kang loto, at may nyambut kang $1 billion na milyari kaya taking US last time, kanano kaya ang gastusan dito? Kakalda. No man mag-rejoice den angels kimbabo. Mi kabalikang masanting. Ampong miyayaliwa ka sa akin, limala po. Ating kang SUV, ating kang kotse, ating kang electric car, ating kang pickup, ating kang big bike. Naman sinabing mag-rejoice lo ring angel banwa. You know my point, right? Akakwayan ko papunta. O bating Biblio, sasabiano, metong yang miligtas. Metong mo. Metong, pulo. 5, 10, metong mo. Balo nung akakitsini. Ningkay ko, kailangan kumamit makanining way of communicating para akitsitang importante yo. O ba't dengang hell, babo, maglundaglo, mag-rejoice lo. Why? Kasi yo'y ting sangkan. O ba't migbabaya kaya tiking yato'y Jesus more than 2,000 years. Tapos kakuyad mo mo be. Balo bukas. Paglamayan dan ako, poy ako. Let's accept the fact na talagang muli tangan. Nyaburi kitang puso nga salita aking betis. Ako ngini anak e sementeryo. Bukas ka naman, ano. Tutunay man to hanggang pusong niya pangasabi. Ngini, gisa nan may biya mo kariyan. Man palakpaking anghel. Pibanjanong Lord din eh. The Lord and everything in it belongs to Him, man in Bible. Psalm 24 verse 1. Kasi putang matekabi naman, hanggang intutuno, ing gabo na keka,
naman talagang kira eh. Niya yung pipapatendang South China Sea o West Philippine Sea. Manggagamos ko, hello. Nung ako yung pituktukan kay Xi Jinping, ang po Biden, ang po rin may ayaliwang, alang may kibandigen. Potang mga matela rin, presidente nga rin, tiyadit atin long term, magstay yung dagat ayan. Can I hear a good amen? I'm not this or there ken politics. Maguloy tayo, tana makiabe. My point is from God's point of view. Ken Gabon, menu pa ko, Seli Meng Gabon. Seli me. Naman talaga kaya. Lakwan niya mo. Pero ting pang medyo mas kaduang katutuan. Dindam kini kaya ng abogado. Naman talagang kaya ano. Makakit kailangan mong mamay da milyar, ano. Milyar ne, itang bayad keng Gabon. Dahil nga liwang area intindihan ito. Ngayon istong for a long period, kamamayad. Pwede nang impound kaya kaning gobyerno at pisaline. May sabihin talagang kiko. Obligado kang mamayad tax eh. Are you with me? Isang mag-fail kang may mayad tax kaya nga milyar mo pong makabang panahon kami gigit. At inyang karapatan ng Estado na kunanay kaya kayong Gabon. Balita, batas ito. Ala, tampi ban dyan, impunto ko ka rin eh. But God is giving us a great opportunity na agkatantala. I'm so glad. Brother Jason, tikining kapatid, there are many ways. Tang gamitan na kan Lord para dala mo rin kaluguran mo. Gawan tayong habit. Ang po i-share tayo, paksabihan talo. May papakirot ko really, dakal so-called preacher every Sunday. Talaga baling gospel. And then sabi ko, Lord, makanano kaya sabihan. Kailangan kasi po sasabihan mo, itang mo papalto bala mo, balo mo nga, all-knowing ka. At saka you're still willing to listen. At the same time, hanggang balo mong malilo, you still listen to their point of view. Sabi ko, diretso ang kitang metong ka rin kasabi ko. Megit kapit na ka rin tiro, dakikata mo mali. Minamin nyo. Pero kaya publiko, daminan to. Kasi mitura niya itang pride to. See that? Anti mo yung tights. Isun sinabi kayo na eta na under ken tights. Ay, ipakura akong mabiye. Wala ka panintunan. Are you with me? Mantong kan teaching king New Testament na in tights mag-exist yo. Mag-resign na ako kini. Ot matapang ko sabyan to. Mag-exist. Pero tuturo de. Ing pamamye, apulo yawa rin porsyento po, ang pasalamat ko. Uneneng kay, ing apulong porsyento, karang tao, masyadong maragul, lalo nang di takyap. Rengaliwa naman, ing apulong porsyento, alaya mang karelo. Anya, pining bayo ng linatag akautusan, ning Biblia, keng bayong tipan, mamye kang ating tulay, tangko sa lub, mapipilitan, kinahira good amen. At ikit ko rin tao, mas sagana lang mamye po, tangye mo po puwersan. Nya balaro, deng magating kini mga kawaltala, isipan pa ka-lead screen tamo. Una, siyempre, payeri, kailangan nyo kurgusopan. Pila niya pambulan. Kung na marugusa sa likod, kareng manalbe gini. May papak po, kareng manalbe Ameriko. Takal tapo, kapatad na manalbe Ameriko. New Zealand. Ayusan kayo po yung visa ko, gen. Pwede ko pong makitok ng kareng baleo. Are you with me, people? Are you listening? Sabi ko, pota palang ingbiye mo talaga kang Kristune. Deng pibanjan alano lasak ko. Timore sa ken, latala rin eh. Saluan min pera mal. After 3 years lumane, linto ni itang mas-masan. Tingnan kay kasali mo ngayon, lumane modelo, tinalinwal susunod. Tang sana tama masyadong mayayatats keng material bagay. Kung mabiyeta mo kaya tang mas importante. Nyabi ni Jesus nung tututayang re-respeto na do not lay up treasures here on earth where pwede lang mapanako,
they can be stolen, they can be destroyed. But rather, lay your treasures in heaven. Makanano ito. When you use your time, your talent, and your life, allow God to use you for the expansion of His kingdom. 2 Peter 3:9, put it on the screen. Kabilis ng magkaya. Makakondisyon niya yung mag-computer. Bala sasabihan ko, luluwal. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you. Makabay, pasensya. Mapanupayin Diyos kero. Nyalawen mo nang kaya tamo intindihan. Ngini ko niya intindihan. Di ba ting kasabihan? Masamang damo. Sabihin mo nga, masamang damo. Ano? Oh, burimeng abalo o bat nang kahit tutuway ta. Naman necessarily tutuya rin kayo isang Maroko, may sabit ka kay Shabu, keng pamaglub ka rin bangko, talaga sagli gabi, isang ato panda ka rin otoridad. My point is this, from this word, he is patient, nang kay, karok ng tao, mira siyang 90 ya mo, o tasiping balin, gana ka, 45 ya pa, may tene ya mo. Iya terak-terak ya pa, may kitsang 90 karo ka. Maintindihan makakay ka, oy ting sagot. He is patient with you. No pakaban, biya banta mag-enjoy laking dewa ka nagagawan do. Pakabanom, biya kalugurano, ning ginurimbaran tao, diri na non chance, magbalik kayo. Aintindihan niya Intutunan, nung paltokyaki kayong banwa, God will give me the chance to reveal to you heaven or me. Ay mamalagwatang muli. Kasi misyong kedi. We're living in a cursed world. Anya ipola na, mas buri ko pang muli na ako, pero piliin akong mag-stay kayo ni, para ka rin kaladwang miligtas. Istong ikit may banwa. Mo pangarapan magkalwat kayo ni. Ako isang yari na, buri sesenda ko rin anak ko. Lord, bisa na ako muli. Diyaning tutuking, anya kayo ngayon youth camp, nagkat kayo po, ring target, tamo 300 delegates. Medyo ambitious yan Yung title na po, announce ko na ngayon, sibiyanan ko ni Kuya Robin, kaya katang youth pastor, is Gideon 300. Detang 3,000, pe ulian na lo. Deng nitagan 300. Pota sabihan nyo, anya may nyambut kayo, nakukar ka la. Akit yu, ing pamanyambut kaya tanda ka la, tsuketang baluyo, kakampiyo ko. When you are on God's side, ang ganditak kayo mo, you're not the minority, you are the majority. Alayo kayong bilang yan. My question is, are you willing to share the word and the gospel? Ingkutang balo yung gospel. Poto, tagagini kayo balo yung gospel. Do you know the gospel? What is the gospel? The gospel is about His death, His burial, and His resurrection. His death is the death of our old self. The gospel in 1 minute. His burial is for us that our self will be obliterated, mikut-kutyo, and He remember our sins no more. His resurrection is the invitation of God to come to Him. That Jesus is the way, the truth, and the what? The what? What's the last word? Life. He is the life. Dapat ating karing lakas loob na sabyan mong makaharapan pong makagulot ka rin kasabi mo. Sabi ko, nung tutukong man wala kayong gospel, pag prayer pa Lord's Prayer ako, ali kasi no, sabi ko. Dapat isusinabi makaharap o makagulot. You can say it. Ko tatakot ka rin. God is with you. Say it with humility and with love. Can I hear a good amen? Lord's Prayer is no longer applicable to us. And forgive our sins as we forgive our debtors. Yes,
While it is true, kailangan mong patawaran at kailangan kang manyat tawad, kareng mi kasalaki ko. Tutunay man te. Pero itang manyat kang tawad, kitang bimien, alang kasalpantayanan ka rin. May anyara ng bagay a bimien, Buri na sabyan, may panwalang bimienan o batanyaran me. Istong tatanggapan mo niya mo at sasalpantayanan me, malulugod yung Diyos. Kasi, may penwalan ni tang opinyon ng pon tradisyon, penwalan me kisinabi na ni respeto me nga mano, no. Hear me out, say amen if we are on the same page. That's just my introduction. Can we all stand? Amen and loosen up. Eko keling one. Find as many as you can. Tell them, I'm glad you're here. Masaya ko at you kagainin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Please be seated. Impong Mexico tamo, peri ang kiyamo po yung kiyakatamong medyo maging busy po yung schedule ko. By the way, congratulations po kareng kesal kong 50th golden anniversary. Kaya pong kareng Vasquez family. It was, by God's grace, a heartwarming wedding as the visitors describe it. Sabi ko, let us not be overwhelmed with the glamorous decoration. My prayer, sabi ko, piksabyan ko lang. Kasi bongga kadayeng kasal na eh. Sabi ko, ali kayo pa-overwhelm kitang sobra kasanting lugar ang pangwe. Alang kwenta yung pagkalaing presensya niya. And the Lord granted our prayers when we prayed. Lord, I pray that your glory will be revealed. And you won't believe. Wedding niya pero piprisking gospel in a subtle way. That's me. That's me and that's my calling. And I'm so satisfied and blessed with that wedding because Jesus was exalted. Congratulations po, Karen Vasquez family, for giving me an opportunity to solemnize their 50th golden anniversary. In pong kinatamong Mexico, we will start our campaign of crusades this June. So ngayon week ay ni ilingunan mi no purem permit. And Florida, pagpraye po, ating ko pong kapatid may kasaling gabun king London. And may sabi kami, can I borrow your lot temporarily until we can buy our own to use it for the propagation of the gospel. You won't believe. Candidly, he said yes. How about that? Amen. Malapit sa munisipyo. So, Jesus is alive. Amen? By the way, mabiyaya po yung kakatamong alabaster jar project. So, nung halimbawa, binless na kon Lord. Then, kontratista kayo. Ating kong metong akasabi, may engage siya kitang multi-million projects. I think he's about to earn millions. Aga na kayo yargo in church. Ang gandi na niya mo para kitang gabun. Yung gagawang ka na ako. Banta rin tutuking generasyon rugo. No mano pa. At nila sariling gabun. Can I hear a good amen? Can I hear a good amen? Palakpakan tayong Ginoo. Banta po at ang minuli ni Yapong Jerry king Ginoo. Aga na kayo. Amen. Can I hear a good amen? Kaluguran na kayo. Ako yung pastoryo. At ing buri ko itang bilang pastoryo na makirandam ka ako dumi-domingo. Magindetang neng kain corny kung jokes na iyawa sa sakin. After 1 minute, karinye pa mo aintindihan joke. Ako man kaya aintindihan I love you guys. May pagmalasakit tamo. Makana, ing peka best way para paltuming masabal keng metong nga tao. Malala mamasabal, malasakit. Titang hanggang na balo pag-pray me. Can I hear good amen?
Ulitan ke, impeka malala mamalasakit a pwede mong paltogeng meto nga tao. Itang tutumeng panalangin, hanggang nabalo. Pepalto na ning ginuka na ako kaya kayo. Medyo, nung nga pansin nyo, wala magkwento ko, but mag-warm up ko mo. In church ay ni is destined for great leaders. Nyapin deng yut, pipipel milo. Nung manalbe ko po keng yut, alos magtali na yung bilang da keng regular service. Ano karakal. At salamat po ka rin mestrang gagamitan na ning gino. Uli sigurong mestro ko naman, Sir Jun. Anak karakal la mestro keng church ay ni. Sa pakyang educators in church ay ni. Salamat ka rin educators na gagamitan ding influensyada ka rin estudyante para ma-preaching gospel. Ay ako neng anyang tuturo kong high school. Tinuro kong mapilan high school sir. Uneng para ka ako yung kahay pamanuro. Misan, map namin ako, nakawausan ng makatas ka. Ako'y singit king gospel Anyways, people, my topic today is the continuation of katuglong nenitang pegaralan tamong living your best version. Ingyato kasi at inyang papalto balamong projection. It's all branding. Napansin mo? Labeling. Nyapin din kay dengaliwa pikakarine do retang. There's nothing wrong karetang cellphone na Bibo. Sa likod dali retang yayaliwang cellphone. Pero nung iPhone niya sana maglakad niya makakanya niya po. You know, may pakaili ko yung tangaldo king SM kakanya niya. Sabi ko, makalunos la. They're victims. Brand mo po ito. Sasabihan ko na naman kayo, retang Louis Vuitton ng Versace. Eko po pa po right. Batla keng Asia rete. Kaya ba dyan dalang brand? Bandala Thailand ng po Bangladesh. Desa saluan yung cha 10,000 sapatos. Made in Bangkok la rin Di na dalang tatak. Are you with me? Don't be fooled. Your fixed point, listen, your fixed point, say fixed point. Kareng magmapo, atin lang aman na fixed point. Nung wala lang fixed point, lang makapag-mapping. Kareng agrimensor, nung wala lang fixed point, rea salese, yung pamanyukad do. They need to have a fixed point. Ketang mother title. Your fixed point is Jesus Christ. Kareng miyayaliwang version na papalto na ningyato. Ingyato palto na kaya ka nung para maging successful ka, kailangan mag-travel ka miyayaliwang lugar. Pinilang feature dagen TV Ninuari Pacquiao. Di ba? Ito nga achieve no. As manualayo, boksingero, nothing wrong with that. Retang po tang uling makuwaltalo. Ilang papaltoro. O retang artistang sikat. O retang ating kakaiba. Don't get me wrong. These are fine people. These are nice people. I'm trying to tell you, we are living in a season of deception. Anya anong pansinan nyo, ken mong panahunta mo, anyang anak kami, sung may kirandam kagen TV, nung nanitang mi balita, iyan tutu. Pero kitang panahon ng Marcos, talagang deng media makamalmal la kaya batal. Puro kalaraman mo naman. Pero after that, it's all. Reng media ngeni, emu balo nung nani, miuso itang word, anyay Trump, pauso na itang word, fake news. Tutu. Balo ka rin, dakal ka rin mamalita, at atsula keng payroll, anya makaninila. Nung antay Duterte, puro ka panyirang kan Duterte. Nung antay, nung makabongbong lang, gang lundag ka keng building, naisula Gawa Anya pinsabi kaya kayo, ingyato sa pakyang kapamuraitan. Kasi ing maghari keni, tanda na niya, nung nakatamo,
nungen nakataseliwan ning Banal Espiritu, kapamilatanan ning kayang gewa keng krus, na manuknangan niya king puso mo, ing diablo, ing misyona, to steal, to kill, and to destroy. John chapter 10, verse 10. And the Bible says, the God of this world is Satan. Ne? So, my point to you today is to understand that our fixed point, our true north, is what is our true version in Christ. Because in reality, people, nung etamo establish ka rin katutuan na rin malagwa tamong mga patuki, rin kayo nakan, teo pansinan din kayo nakan ngayon ne? Anong kalagwang mga patuki keng nung nanitang uso? Pero nung may balo itang fixed point mo, agad kang mga patuki. To the point na milalako ka identity. Ne? Karen kayo nakan na tsukeni. Ganaganang uso, usto. Ulitan ke. Ganaganang uso, usto. Nung uso yo, pero margu sa langsang, ketang nung ninoy ka kang Kristo, alang problema. Pero let's accept it. Majority ka rin pa uso na ningyato, mali. Anti mo ngayon biro mo usando, itangaman ng gender equality. Pwede nga dress he or she. At yung US o Canada, them, they, pati grammar maging mali. Tapa makayang affected pero may infecta no. Kem panahon na iti. Ne? Biro mo Canada po US, karengaliwang state do. Nung nibay chain birth certificate no, lawen may kaloko na ini. May pwedeng ka na bilang pengari, nung ating yung male organ, nano yo? Babaya o lalaki yo? Male yo. Nung ating yung female organ, nano yo? Babaya na mo pwedeng gawan to, Canada. Ang poking US. Kailangan, lakwan me. Bakanti. Pabren me ng anak nung pilina, no? Kenny. Nanong kalokohan ito? Anya siguro payatrasing Amerika ngayon Pipapatenda kay Senate. Kalino na. Kasi may ko lagetang fixed point do. Itang in God we trust. Lenyo rin dollar do. In God we trust. As bukan da nyamin, ito to. Tem subukan mag-preach ka rin ng pong mga nang Jesus Plus nating. Palmuranda ko. Pakulong da ka pa. Po balitan Deta pong minto Canada pong Amerika balo rin. Dakal ka rin lugar. Teka mag-preach keng plaza ka rin. Nung era ka iposas den pulis. Tuturan mo kanu rin aliwang religion, nara. People were living kay nyatong sapak kapanlinlang. Nyapin dapat, baluye nung nuko makatikdo. And today, the best version of your life is in 1 John chapter 4, verse 17 and 18. In this way, love is made complete among us so that we will have confidence. Everybody say confidence. In the day of judgment, because, na sinabing karas mo banwa, kaya tiking yato, in this world, say the next word. In this world, what? In preaching the RMBA, majority ka RMBA, try to be like, ating pang kanta, to be like Jesus. No, it's a good song. If put in the right context, but it's a wrong niya po itang theology.
the more you try to be like Jesus, the more you become like the devil. Because when you apply the law, the strength of sin is in the law. God knew that. Balo na ng Diyos ito. That's why instead of you trying to be like Him, He declared, in this world, we are already, in this world, we are already, anya nung lawen me, on the day of judgment. He's talking ketang pamanas go. Believe me, we are under grace today. The dispensation of grace. Pero time will come, potang manukom na yung Diyos, then tao, ela munta impyerno, at atin tutong impyerno. Uling mga rok lang tao. Jesus, delana na, ing kasalanan na ning yato, king krus, pinako na. Ing tao, muntaya impyerno, pauli na ning nireject ne, ing panulo king impyerno pong kasalanan. Ing panulo at kabudmong panulo king impyerno pong kasalanan, eya sekto, eya reliyon, eya doktrina, eya sistema, eya kabyasnan, eya ketang dapat na ning tao, ketang ugali na ning tao. Bota sasabihan ko rin dakal mana sakit, ampong mga insulto, pero masalaya pa kaya nga slag na ning aldo, nasasabihan niya ning Biblia. Mayabang yung tao niya iniatanggap. Ing sangkan, no, bating tao, muntaya banwa. Metong mong sangkan. Ketang gewano. Nung ketang metong a persona, amipako para kayo, na nung nuka rin, itang biye nag yung pagkabiening tao, pigkabiene. Itamong eme katupad, iyang tinupad para kaya katamo. Itang dapat iyang mate, itang mga mate, because ing kabayaranan, ing kasalanan, kamatayan, iyang mete para kaya katamo. Baka ni taretang tutong salpantaya kening tao ngayon kin doktrino. Ketang gewa mo, na, you are saved by grace through faith. Ketang darandaman mo. Ligtas ka, pauli na nitang darandaman mo na ligtas kang pungali. Neng kaya yung panandaman na ligtas ka. Neng kaya nga yung panandaman. Nabala mo, anak na kaning Ginoo, at mo rin panandaman na matulit ka at banal ka. Lalo na po ang mga kapanagkas kampong may kakapali buntok. Pero makabasi, ketang gagawan mo, ba't ligtas ka at matulid ka? Makabasiya ketang kasalpantayanan at pamagtiwala mo keng persona ing lagyo na Yesu Kristo. Potang i-preach may ginalang mitatas. Sana ng Biblia niya, pinaning Biblia, ni numang magmayabang at lanumang klaseng pa magmayabang. Kendewa ka na ng Apostol San Pablo, metong muing bage na kasalanan na pa magmayabang, yapin ng pagmayabang mo. I-Kristo, iyang meging katuliran mo. I-Kristo, iyang meging kabanalan mo. I-Kristo, iyang meging biye mo. Balo yung MCGI, ne? Yan na naman ni Pastor, mamanggit na naman lagyo. O buta nga kakasabi ko lang, pagmaragol da yung doktrina, de. Doktrina yung may kapagligtas king tao. Persona niya. Gambalo mo kan de hanggang doktrina, nung emetinggap Jesus Christ king puso mo, ala kang kaligtasan. Dakal po may mimuha po, at sasabihan ko rin Anya nung Jesus, ang po'y Apostol San Pablo, nung kem panahon do, mag-preach lang kalupa ko, na yan naman, gugulay sa kularet, ang pipres de. Ayero, tanggapan mo naman. Then, mong tanggap, then taga CCMI, joke. Ang poretang manual laging grace. Totoo. Jokes are half meant. May surprise ko, salamat namin itang sabi kong leader, mababaya loob. At may niyad kong dispensa, sabi ko, I'm sorry. Nung nga pa nasakit na ka kapanandaman. Pero in public, no sakaling makirandam na ko na naman ka na ako. Ako manyad, sorry, kare sasabihan ko ngayon Verse 18.
there is no fear in love. Lawin niya, in context na nini, may nibatan niya kitang, in this world, we are like Him. Anya, nung may pagkabiya, may takutan ka kasi, biro mo, lalo na yung G12, detang mag-practice ka yung G12. Nung emo akong pisal din kasalanan mo, munta ka impyerno. Sipan may ta. Intutunak. Den ako, can I be real here? Nung itay basiyan mo, nung kami kapan niya tawad, kamuntaban mo, at makabasya kitang pamanyad mong tawad. Let's be reasonable here. Den gawa mong kasalanan, palagay mo na peka dita kapulo lalibo. May kadi nga confess mo ka rin. Alala mang kapit na uli nung gawan mo itala na kang gawa nung patingapon, Diyos ko, patawaran mo ko. Diyos ko, patawaran. Mamipi ko, Diyos ko, patawaran mo ko. Magluto ko, Diyos ko, patawaran mo ko. Malulog ka king office, Diyos ko, patawaran mo ko. Ala kang gawa nung ema niya tawad. Nung ka rin niya makabasi, oh boy, delikado ko. Then kinumpes mo siguro ka rin, peka barakal na nga lulibo. Man siguro, kakalingon mo lang Neng kaya nga, remind na pa ng asawa mo niya, thank God, yung Diyos may asawa. Ne? Kasi nung mariremind kayo ka rin kasalanan mo, maya pa yung asawa mo, neng kaya, pa-remind no kayo Oh, it's a bad joke, okay. God remember our sins no more, right? My point, people, listen. There are many sins we have done, but few of them are our forgiveness. Makabasi kitang kumpisal tamo. Makabasi kitang dayang mi budbud king krus ng Kalbaryo na dineclare na po tantingga may kasalanan mo. Mi patawaran ka. Unay nga laye, ingutak tamo, ling mga yabang tamo, lagi tayang papaspasing kaisipan tamo. Kitang gewa tamo at gawan tamo. Instead na kitang gewa na king krus ng Kalbaryo. Nyapin paulit-ulit na sasabihan ng komunyon, do this in remembrance of me. Naning paganakana ka rin, tapaka pa ako na, Kasi mga yabang tanga Mga yabang tamo, burita mo, laging itang-itang bido. Burita mo, makabasya kitang gagawan tamo, instead na magtiwala ta kitang gewa na kikatamo. Anya isang pinrisme ka rin religious leader din, nagagawad ng malating Diyos din, pastor do. Muhalaki ko. Ay, kailangan kayo pangakit pastor. Kailangan kayo ngapisan. Kung mabless nyo kayo nakutal na, balay ko lang mamiro ko. Tuto ito. Tara punta lang, pay, pastor, payapis ka to. O balang paloreta mo namang bisa ako suwamay, sana. Kanino yung blessing mo? Kaya niya lupang o kan Jesus. Datukan na niya ini. Importante itang atsuketang kilub. Balay mamiro ko. Tara punta lang tayo paibisa, payapista mo. Pastor, si Claude po. Moreni po rin pag meriendayo. Ay, blessed na ako, Kanyaman. Hatalang ko na pastor, Maili kayo, totoo. Panwalan, lawin nyo. Makabasi yun, kitang tao, imbes na kang Kristo. Anya botang mag-preach kami, may buwalo. Kasi milalako-lak yung eksena. Sasabihan ng Paul, preach only Christ and Him crucified. Hanggang may ka-building tang maragul at mirastang 10 milyon keni, kapilan man kaya pag maraguling church ay ni. May itong yung pag maragul ko, Kristo. People, this is your identity. There is no fear in love, but perfect love drives out fear because fear has to do with what? Say the word? Punishment. No one who fears me. Anya nga po tang tutumempen wala na He created you like Him. There is no punishment. No punishment. Kaya tiking niya to, there are consequences. May nako kakembang ko, may rakap ko. Magdusa ko. Magpilan niyang banwing theft. 12 years. 15 years. Depende ka rin ang penako mo. May kamatay kang tao, pwede yung, nung murder yun, life imprisonment.
Nung homicide yun, siguro pwede ka pa lumaya, pero sa pag nakangatritis, nakamilakad. But in God, all that punishment, Jesus took. Anya nga yung karma, mag-exist ka rin Krisyano. Pero yung Diablo, panenen tatanam ko. Kasi nga, ting sistema na ningyato. In karma, tinggap na ng Jesus. That's your identity. Anya, ambasador na kang Kristo wari, sinabi kayo last time, deng ambasador, pwedeng i-prosecute king bansang nung ka rin lang. Bawa, ambasador na ako ng France, at yuko keni. May ka-violation ko. Apakulong mo ko? Alim mo ko. Ating kung diplomatic immunity. Mo ko apakulong. Pwede mo munggawan, sumbong mo ko kay France, nung taga-France ko. At ba, iyang balay yung France nung makanano na akong usigan. I-connect me keng in that. May kasalak, Ingi isa tanas, usigan na kageni. Pero, nakapwedeng usigan. Ing musik ka, nung taganu ka rin ka, taga-geni ka o taga-banwa ka? Nung taga-banwa ka, imburi na sabyan, Kristo, alaya nga usig sa tanas, kasi itang kasalanan mo, binayad na ni. Anyating kang diplomatic immunity. Paragawang kasalanan. Totoo na po tang gagawa kang kasalanan, paulit-ulit, nung tutukang Krisyano, ka masaya. Maging kang miserabli. Metong iya kareng malino testamento ito. Kabang gagawin may siguro, may kukuswelo ko. Pero po tang pangabagya, tutong Krisyano, magbalik ya kitang fixed point, no? Ayote, masaya. Kaluban ng non-believer. Anya, peka miserabling tawal, itang alang Kristo Itang ating Kristong kakabye bilang makasalanan. Kasi itang alang Kristo, ala namang Holy Spirit, mag-remind kayo nung mag-enjoy yan, kabang gagawa yung gusto. Pero potang may kamali ka, lungkot ka, pero ka makondem. Kasi balo mo, binayad na ng Lord para ka. Pero, may sakab ka, ka mag-stay ka rin, tikdo ka at magbalik ka kung ninoy ka kang Kristo. Kalupa ng yato, isang may kasala yan, may kasala na ako rin. May nakakukan dakal, may nakukan dita ka, manako nakapin mandakal, may kamate ka nga luwa, may kamate na ka rin, dagdagan mo na la rin, makantayang misip Pero ikan tutong Krisyano na tinanggap, mo burito, kasi ka masaya. Nung makatok na ng Holy Spirit ko, potang gagawa kang gusto, lulungkot ko. Kasi ka makadesenyo para kitang bagay ito. Pero, encourage na ka ng Holy Spirit, alwahi ka yun, intutong ika ini. Petawaran ta na ko, matulid ko, kaluguran na ko. You are pursued by God. Kasi ining salvation na tinggap mo, untouchable yun. Indestructible yun. Invincible yun. Number sabihin nga invincible. Invisible. Invincible. Imbri na sabihin ng invincible, may pwedeng ugsya ng burak. May pwedeng siran. May pwedeng panasakitan. That's you inside. Anya Satanas yung pupuraytanan yung kaisipan mo, ampoing kaya kang katawan. Nanyapin, sabi na yung Bible, we live by faith and not by, yes. Nyapin ng kay, ule mo na, may kasala ka. So, feeling mo, makasalanan ko. No, you are still righteous who sometimes commits mistake. That's not your fixed point. Your fixed point is who you are in Christ. And ito ro, ning pulpito, dareng evangelical yan, dumi-domingo. Mamili ka mo. Uling isuntiro de, mag-isang la miyembro. Uling dente, enam da karela, through the years, malilo. May God give them courage to teach this one true gospel. In salvation tamo makabase kaya katamong behavior. Ulitan in kaya katamong salvation makabase keng behavior tamo. Are we for good behavior? Are we for bad behavior? Of course we are for good behavior. A bad behavior is like a car without gasoline. Ain't go nowhere.
behavior is a good steering wheel to lead you ketang masanting a destination. Very important yung behavior. But make no mistake, when it comes to your salvation, it's not about your behavior. I always say this and I cannot overemphasize it. It's always your, say the word, Savior. Baloyo, masaya ako nung tatanggapan nyo Renny kasi sabi ko kayong ginumeging kung maya pa pastor kaya kayo. Kasi ikeng ang talaturo, makibat keng maragul ken Diyos nung nanula rin tuturumi. Whether bubulid ako ken dewakan o bubulid na kayo kang Kristo, kabud. Ala naman kasing religion na turo ng gawa kang marok. Manako ka, makamate ka, mag-rape kaya no. Yung problema ka rin, hanggang turo na yung religion na kamanako, kamakamate, kagagawang marok. Alayang upaya yung tao na gawa na ito. Anya, yung religion, ang po yung Christianity, la pareho. In religion, turo na kaya ka naning mayap. In Christianity, turo na kaya ka nung ninoy ka kang Kristo. At po, balo mo nung ninoy ka, mo na kailangan balo nung naning gawan mo. Natural, alumwal kaya ka nung naning gagawan mo. Kanyan kailangan kong kumamit simpleng ilustrasyon, banta ay tindihan nyo rin malala makaturuan. Ingaso tuturo mo yung kawong. O, i-seminar mo na yung aso mo, bayang biyasang kawong nga mo. O, anak mo, linwal na yung anak mo na dalami pakitaking gahi. Kailangan turumin, makanano yung, nga nakagising, kabait na, nga naman to niyang gatas ala naman tinuro, natural karelo, itang gagawan do. Potang balo mo nung ninoy ka kang Kristo, kailangan ituro kaya ka ng gawan mo. Potang balo mo nung ninoy ka, natural mong balo nung naning gawan mo. O ito yung pamiliwanan ng reliyon, ang po sekta, ang po yung Kristyanismo. Yung reliyon, lagi yung gagawasangkan para buta na yung Diyos. Yung problema kaya tang kaisipang ito, all have sinned and fall short. Ganaganami kasala at may kayabot kaya tang pamantayanan ng Diyos. Ngayon, ikit na ng Diyos ito. For God so loved the world that He came down and gave His only. In religion, man is trying to reach the holy God. In Christianity, God is trying to reach a sinful man in Christ Jesus. That's why He said, there is only one mediator. Na sinabi nga dua, alway Pedro, alway Mario, alwareta santo nga pulusando. Malinoya, masalaya pa kingaslag ng Aldo, may itong yung tagapamagitan. Alway Pastor Jerry, alway CCMI, alway ng Iglesia ng Manalo, alway Saksi, alway ng MCGI, alway Born Again. May itong yamo yung tagapamagitan. Karas mo banwa, o ining importanteng kutang. Anyapin din disipulo. Anyang mag-report lo. Ulitan ke. Lord, makapagmulala. Dem bulag ba nakit lareng miyete. Maglundag ko ken tula. Pauli na ning meto nga sangkana ng Jesucristo ken Luke chapter 10. Maglundag ko ken tula. Uling ing lagyuyo. Ilagyuyo. Kasi ating aman wandang book of life ken banwo. In tintang ginamit ng panyula ka rin, indaya ng Jesucristo. Isto nga may pinwala ni Kristo, alain tinta yung ballpen mo, kami sulat talagyo ka rin. Ketang kesal kuwan yung Biyernes. Malawalas lang kahaluguran Nga sigurong doble ang main nung talagang managkale, lakasyo. Una yung RSVP ngan. Nung ala kang RSVP. Kami lube. Panay kesab yan Makandyan mo naman. Ka-Lord. Nung ala kang reservation banwo. Nasang kan? Milub ko. Ay, sisimba ko po. Ay, Diyos ko. Maili ko pa ka rin preaching ng pastor. Papalakpak ko. Valid dito. Ay, sino pang kita siping kumbali? Masanting la rito kung naman sabihan marokla, gawan mo rito. Bunga noning kasalpantayanan mo rito Bunga lo. Mula dapat. Bunga. Liwayang bunga kayan dapat. Yung dapat,
Effort me, imbungo, kusay luluwal. Ay, intindihan niya, aliwa yung dapat kay bungo. Yung bungo, may anak ang kamati sa bayan, lumuwal yung bungo. Ano, bala mag-constipate siyang lumuwal. Ala, makasabi siya isang paganan ng kamatis. Puta kay pa nga bagya, malatineng kamatis. After 2 weeks, sakit may itang kamatis. Malapit niyang manakbag, malilot na eh. Hingaos kanta, bunga, milagro na ng Diyos. Lulwal lang natural kayo. Tumula kayo, ano. Pauli na rin, tumula kayo kasi ing lagyuyo, makasulat siyo, kilibro na nimbye. Uling yung totoo na po, tang kentaluhin mo, Aldo. Mamamatay na ka, tsuka mo ICU. Ay, pamu ka, lawin mo na ergoy tarelo ko, amo. Isipan me pa ita. O saglitang, itasese ko nga, pa kanan me pa, mamamatay na ka, isipan me pa ita. Mamamatay na ka. Saglitan, bali, marinat siya, amo. Saglitan, kotsi ko, ila pa may chainsaw, ila mo. Potang at yun nakakitang talwi mong pangisnawa, ano nga importante rin. Impe ka importanteng bagay. O miras ka gini, bisa ka te, bisa. De nga liwa gini, naditak namin te, balo rin nga manuang ko. Detang mga ICU. Naman kailangan miras ka pa ICU, parakit mo ini. Lang ang importante rin. Ala ka man nga dala eh. Sabi ko nga kaya guys, sarili mong gabon mo na yung property. Property na yung gobyerno. Yung gobyerno, property na yung Diyos. Is your name written in the Lamb's Book of Life? At no kayilig pa purahit den Pilipino. Abi mo na paglokon de sarili yo, de man din daming gospel. Manalangin yan nung kani-kaninong barbidal, ang pukang. Balo, ba't may kanyan la? Sapak fake news ketiking yato. Sabi ng Jesus, ako yung pasbul. Hindi na lang kay ngawang, ituring niyang anting mapanako at may parusan niyo. Istong ko, di na lang ka ako bilang pasbul, ko milub. May itong yakaringaman wandang anthropomorphic expression, metaphor na gagamitan ng Jesus. Na lang aliwang dalang keng kaligtasan, nung ngingilagak may salpantaya may ing pangataw mo kang Kristo, ala nang aliwa. Ang poketang gewa na para kayo. Duko tampot panalangin. Mi pasyagya po yung amano mo, Lord, bilang, ako po bisang managot bilang pastor, ikeng hanggang talaturo, may pitkeng miyatulan, Diyos, nung tutura kang gustong pengaral, o tikyan ming maling katuruan at katuruanan ng tao, bisa akong maging maya pa pastor kareng anak mo, Gino. At ngayon ni gewa kay Lord, itang dapat kong gawan para maging maya pa pastor karela. Pepalto keng tutong kaligtasan. At tikit da Gino, keng gaway ngay ni ala ninuman ing dapat may sisentro o magmatas. O tatalangan dang balamong mas makaigit pa kang Kristo. Ngayon oras ay tigino, pabustan mo ka rin personal, mimbye, ikristungan. Kubalo nung makanano may paliwanag keng kaisipan dat pusura, rening amanong malalam, pero keng agyuko, bibye keng mas aintindihan de. Naretang malalam at karning katuruan, papasyag ko lang mas aintindihan da, nimbalang metong. Salamat pe kaluluan mo at panalangin ko, aslagan mo kay kaisipan ngening oras ay ti. Napantunan miyo na yung best version mi ketiking yato, yapin itang nung nanu ka, makanini kami ketiking yato. Papustan mong lumualas yo, lumalam yo. Ingkebalwan mi kening aspeto ngay ni. Uling nga pinita yung best version
naning pangatao mi. Banta potang Lord, mamampas la rin niya yaliwang pagsubok ang pong pamamuna, pong pamanlait, pamanyira, na mo aywasan kay tiking yato, o pangasakab, o pamagkamali, o pamagtagumpe, o sunod-sunod asenso kimbye, kay yayabang, kay mangalingwan, kay lulto mapanlait, at nung misasakab kami at magkamali, kay tatakot, titikdo. Kasing fixed point me, Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. May we learn to apply this in our everyday life. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Ninong may bless Kenny. Pwede ko pong isipan nyo next Sunday. Balang metong kay katamo kalupa ng Brother Jason and the rest of that. Sensya na po, balo ko ikayo nga nating kongan managkatamo, karem pamilyatamo, dalatala, eyo lalakwan kimbale. Ing mission ta keni, dirina na kong, deng hanggang miligtas sa delay keni, kaya kayo yung reward, alwa naman ako. Ating ko, may di nang kung miram pulayan ko, pero ikang major benefactor. Kasi nung eke ko, miligtas in tao nga ito. Magindem, perang babye mo nga rin, deng bawat sentimo ka rin, magagamit lo, bang kanita, magpatuloy yung gawain na ng Diyos. At kaladwala naman din, katumbas na rin. So sana po tang mamyeta mo, bagamat tama kapalalam kayong batas. Kasi rengaliwa yung 10%, di takya karela eh. Deng aliwa naman yung 10%, dakalya karelo. Ating kung akakit, deng kay, anan Jesus may lang marakal, pero di takya ita kasi, sabi no, kaya karakalda pera yan, niyang manalbeya karetang labaw pering, di takya ita yan, ulinda kala paretang mitagang kaya. Pero ining babae ngayon ni, apin yung pamanga ng apunan, adwalang kusing, bimiena lo. Bimiena lang ating tula, yan. Mas maragulya bimiya, anan ng gino. Medyo makapagmulalay itang paralan na itan, alaketang dakalo, ditak, at suketang lugod at yung puso mo pong masabal. Kasi nung mamye ka akin church sa ini, makakalunos la rin pera mo, mananakbagla mo. Pero nung mamye ka, Gino, pasalamat ko kaya ka, no, malusog ko pa mi kakatawan. Uy, ako sobra-sobra, pero Lord, ako may nga dala ICU, ako mga hospital, ako sa. Balo may tanda, balag mo ken, magpasalamat ko. Eko bibiyeke ka, magpasalamat ko. Kasi anak mo talagang ibiyeke ka, langang kaya ka rin eh. Sungking wami yung biye ko, lakwang kongan din, pati relo ko eh. Magpasalamat ko. Potang babalag mo lo, magpasalamat ko Lord. Potang gewa may ita, sa graduang ko kaya ka, usan mo kung malaram, isong emilyari, siksik, liglig, mama po, magbalik kaya ka. Kasi gewa mong ating pasasalamat.